bây giờ tôi chữ hôi cho nè mà cho nó yên xong rồi nó là cha lạc sầu tôi nữa yên xong tù nữa lo tự tiêu như nó đúng có tự tiêu lo rong rồi rong có đó như quy hành trâu muaประสบการณ์นะสักกูนะสักการใช้ใช้หนูจ่าอยู่น้องมัดจ่าตัวโตโอ้นักคนเหมือนหมอกนะอีฉี่ยมัวเตตูผีเยอะจะหลับจอดเราในใช้นะตัวตัวยูสักกูนะรอตาจอยอยู่ตัวนู้นน้องก็ติดเตี้ยมันตัวสิตาเลยนะเดี๋ยวสักการใช้นะตากีมาจอนะđược nói nó sông va tụ nó là con nó rồng thế nhiều sau tuần đấy nó thấy trên tuần nào nó chỉ dùng gì ra chỉ dùng rồng thế đồ nó xin đầu mà nhìn đâu tôi rõ luôn cái nào xemของเมืองต่อบ้านล้วนเป็นเพียงการสร้างในที่จัดเป็นดินของประชาชนของบ้านตัวเองหนักมือหนักมือขึ้นและทำการประกอบอาชีพเสริมของประชาชนภายในบ้านก็เห็นว่าจะรับความสำคัญที่และขับเคลื่อนสิ่งแท้ như từ cha lạc sào tôi thấy hạt tiền vô sa nụn hải là như từ như cu rồng kia xia ta rồi cha tôi cũng cho xin đầu nhá đầu mở mỏng đó vậy mà ít cho nhiều nhện rau xí đó sao cái sẽ sử dụng đầu cho nó lo xia đầu sơ cu muaประสบการณ์đó vậy mà cái này từ như mỏ tới xí mà đầu rong ta rồi vậy thì cha tôi cũng cái phụ dư cho nó nhưng mà sao cái sẽ sử dụng đầu cho nó nhưng mà đi chả một khu tà nữa thì cho nó sai thì cho nhiều chất sơ cu thì sơ theo những nhện trâu đó chắc tôi cũng cái phụ dư này sắp lời cho tụi nó lọt lên đây